Ashama hordoftoonni viidiyoo kana hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya foosina dhaqqabu. Egaan lammiin jedhama yeroo baay'ee viidiyoowwan garagaraas niif hin gaddisa. Namoonni hedduunis immoo viidiyoo kana ilaaluudhaan hojiin keessan maal jettanii namoonni nu qoratanii nu waliin hojiis jalqabdan jirtu. Namoonni hojii kana jalqabdanis jabaadhate akkanumaan itti fufaa isiniin jedha. Egaa isheen tun liidar Ayyaantuu jedhamti. Ani Ayyaantuunis kaleessa waliin beennu. Ishiinis hojii kana onlaayiniidhaan argachuudhaan amantee jalqabde. Amma immoo sababa jijjiirama namoota hedduuti kan ishiin taa'aa jirte jechuudha. Gara isheettas hin dabarsaa isheenis immoo yaada tokko tokko isiniif dabarsitii hojii kana akkamitti akka argatte namoota akkamis onlaayiniidhaan akka hojjechiisaa jirtu kan yaada ishee sheersiniif gootu ta'a kallattiidhaan gara isheettas hin dabarsa. እሺ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ ተከበራችሁ የዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። አያንቱ እባላለሁኝ የምገኘው ኬንያ ሲሆን ከዚህ በፊት አረብ ሀገር እስከ 4 ዓመት ሰርቻለሁኝ። አሁን እየሰራሁ ያለሁት ያው ዓለም አቀፍ ኢንተርናሽናል ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው። ትናንትና ለሚ እንዳለም ከለሚ ጋር እንተዋወቅ ነበር። እኔ ከአረብ ሀገር እሱ ከኢትዮጵያ ነበር የመጣውና ዛሬ በአንድነት በህብረት ቢዝነሳችን አገናኝተን በአንድ ላይ እየሰራን እንገኛለን። የትም ቦታ ሆናችሁ እጃችሁ ባለው ስማርት ስልክና ትርፍ ጊዜያችሁን ብቻ በመጠቀም በስራት መቀየር የምትችሉበት ትልቅ የስራ ዕድል ነው። ስራስ ምንድነው ብላችሁ ጥያቄ ከፈጠራችሁ ደግሞ በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር እየገባችሁ በዋትስአፕ ሙሉ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። በእኛ ምክንያት ብዙዎች ከስደት እንደው ከሰው ሀገር ወጥተው ከኛ ጋር ከቢሮ ደረጃ እየሰሩ ይገኛሉ። አብዛኞቹ ደግሞ ከስደት ያሉበት ቦታ ሆነው እጃችሁ ባለው ስማርት ስልክና ትርፍ ጊዜያቸውን ብቻ በመጠቀም እየሰሩ ይገኛሉ። እናንተም ትችላላችሁ፣ አንተም ትችላላችሁ። ማይቻል ነገር የለውም። ሙሉ መረጃ በዋትስአፕ ሰጣችኋለሁኝ። ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለብዙ ሰዎች አድርሱልኝ። ስላዳመጣችሁን እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ።